derbiju. Prvo, 3 boda ste spremili sa strane, igrat ćemo kasnije. Kolorit fantastičan. Već dugo u Zencima nije bilo toliko. Pa je, derbi ovo zaslužuje i znači i naši njihovi igrači, ovu publiku, mislim da su mogli vidjeti lijep nogomet, puno kombinatorike, puno igre, puno dobrih prilika. Tako, evo, pobjeda otišla na našu stranu, što sam izuzetno sretan i zadovoljan. Daniel Dečka mogu samo zahvaliti. Zabili se gol na vrijeme, prva prava šansa, Ivan je zabio gol, kasnije tvrda, borbena, čvrsta utakmica, je li sloga tanka s kadrom, vidjeli smo danas da je bilo problema u drugom povremenu. Pa, kratki jesmo nešto, ali evo, za ovu utakmicu smo se uspjeli konsolidirati, skupiti redove, svi igrači su se odazvali, tako da kad je najteže uvijek smo najbolji i to smo danas i pokazali. Zabili smo gol iz prve prave akcije i mislim da smo kraj utakmice onako priveli umački i junački kraj. Pravi derbi na sredini terena, tu se vodio najveće rače. Janović s jedne strane, Kodvac, Marijan Uspara i momci oko njega, tu se dobila utakmica. Pa je, da, gledajte, nama je najkvalitetniji dio momčadi ipak ta sredina ova, gdje smo mi daleko najjači, najtehnički, taktički smo najpotkovaniji, tako da tu smo tu utakmicu dobili i tako da zadovoljni smo. Šampanjac na hlađenju, jeli? Nema opuštanja? Pa ja mislim da... Odnosu na mladost. Odnosu na mladost, evo sad sam čuo da je 2-2 završila ta utakmica, tako da mislim da ako sve bude išlo po planu da je već prvenstvo riješeno. Iskreno čestitke i hvala lijepo na suradnji.